Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Balik lagi di Mas Dap Channel. Ini Rizwanda hajatan horeg, lur, membawa 12 subwoofer dengan beamnya 6, parlet 10 bersama vinyl lighting. Ini masih nyeting lightingnya ya, lur ya. Ini Rizwanda membawa box radiatornya 8, dulur, dan juga box turbonya 4. Jangan lupa di like dan subscribe. Yuk langsung saja kita lihat Remix. Remix. Then you hit the mouth bar, then you hit down, hit the focus down. When you do you stop, then you hit the mouth bar. Yeah.